Lasersko skidanje dioptrije je jedna od najčešće izvođenih operacija na svijetu. Do sada se preko 40 milijuna ljudi odlučilo za takav zahvat i ta brojka svakodnevno raste. U poliklinici Bilić Vision operirali smo preko 12.000 pacijenata kojima smo omogućili bolji život i vid bez naočala. Operacija laserskog skidanja dioptrije je kratka, traje nekakvih 15 minuta po oku. Sigurna je, to je najčešće izvođen zahvat operativni na oku u zadnjih 10 godina u oftalmologiji. Bezbolna je, radi se u lokalnoj kapljičnoj anesteziji i trajna. Ogromna većina pacijenata nema nikakav povrat dioptrije. U cjelokupnom procesu skidanja dioptrije najvažniji korak je detaljan i kritičan pregled za lasersko skidanje dioptrije. U principu preko 98% pacijenata su dobri kandidati za zahvat. Kriteriji za lasersko skidanje dioptrije su da pacijent bude stariji od 18 godina, da dioptrija bude stabilna barem godinu dana, da je rožnica dovoljno stabilna i debela, što sve određujemo na detaljnom pregledu. Za operaciju neophodno je da je oko zdravo, što se utvrđuje na detaljnom oftalmološkom pregledu. Osim o zdravlju oka, uzimamo u obzir potrebe pacijenta u smislu njegovog posla, lifestyla, hobija, te mu predlažemo za njega najbolju metodu. LASIK je metoda kod koje se femtolaserom ili mikrokeratomom formira poklopčić u sloju rožnice debljine oko 100 mikrona. Poklopčić se podiže, a laserskom zrakom Excimer lasera uklanja se dioptrija oka. Metoda je bezbolna, provjerena i sigurna, a oporavak vrlo brz. LASIK Contura Vision je trenutno najpreciznija metoda skidanja dioptrije u svijetu. Radi se o individualiziranoj metodi, gdje se rožnica snima na čak 22.000 točaka. Uz pomoć tog snimanja računalo izrađuje 3D model rožnice, te po njemu navodi lasersku zraku. Rezultat toga je trenutno najpreciznija LASIK metoda za uklanjanje dioptrije na svijetu. LASIK i LASIK Contura Vision mogu se operirati uz dodatak femtolasera, sa kojim laser precizno i sigurno formira poklopčić, umjesto kao što se do sada uglavnom radilo mikronožem. Na ovaj način dobija se tehnološki najpreciznija i najsigurnija operacija laserskog skidanja dioptrije. PRK je metoda koja je prethodila pojavi LASIK-a, a kod nje se odstranjuje epitel sa površine rožnice, te se zatim Excimer laserom odstranjuje dioptrija. Vidna se oštrina sporije oporavlja i može trajati i nekoliko tjedana. Također postoji određena bolnost nakon operacije u trajanju od 24 do 48 sati, što kod LASIK-a nije slučaj. Vidni rezultati nakon 6 mjeseci od operacije slični su LASIK-u. Nije potrebna nikakva posebna priprema na dan zahvata. Prije operacije ponovi se još nekoliko pretraga, a oči se anesteziraju anestetikom u kapima. Kad anestezija počne djelovati, pacijenta se smješta na ležaj lasera. Operacija je bezbolna i traje oko 15 minuta po oku. U pravilu se operiraju oba oka odjednom. Pacijent sa pratnjom odlazi kući nakon operacije odmah. Od nas dobijete paketić sa potrebnim lijekovima, kao i pismene upute kako se ponašati nakon operacije te kako primjenjivati terapiju. Oporavak je brz, a vid se praktički već sutradan vraća u normalu. Nakon operacije potrebno je na lice staviti dovoljno velike sunčane naočale za zaštitu od vanjskih utjecaja, poput vjetra, kiše, prašine, i nositi ih cijeli dan i kod kuće. Tijekom prva 2 tjedna nakon operacije potrebno je nositi sunčane naočale za vrijeme izlaska iz kuće. Većina operiranih pacijenata se za 3 dana vraća na posao. Što se tiče komplikacija, sve komplikacije su rješive i niti jedna ne može dovesti do gubitka vida. Mi ćemo pratiti vaš oporavak na redovnim kontrolama u poliklinici Bilić Vision.